Dobrodošli u još jedan video na kanalu Popravi sam. U ovom video klipu pokazat ću vam dva projekta, koja će biti podeljena na dva dela. Metalna konstrukcija za police i metalna konstrukcija za klub sto. U prvom delu napravit ću metalnu dekorativnu konstrukciju za police, a u drugom delu metalnu modernu konstrukciju za klub sto. Zato pogledajte jedan i drugi video kako je to na kraju ispalo. Krećem u pripremu sečenja kutije 40x40x2 mm. Obeležavam linije pod uglom od 45 stepeni za spajanje okvira. Napravit ću dva okvira i to će biti noge za klub 100. Dimenzija okvira je 380x420 mm. Spremio sam po 4 komada od svake mere i jedan na sredini koja će povezati dva okvira. Na ravnom stolu ću zaheftati okvir pa ću ga onda izvariti. Veoma je bitno da okvir bude zavaren pod uglom od 90 stepeni. Okvir je izheftan i sada je spreman za zavarivanje na mesto. Prvo idem vertikale sa unutrašnje i spoljašnje strane. Zatim grubo šmirglanje brusnim kamenom, a onda flopom za šmirglanje. Poslije dodatno šmirglanje šlajfericom i vibracionom mašinom. Okviri su spremljeni i sada je potrebno na sredini spojiti dva okvira. Ovdje je potrebno voditi računa da okviri budu pod vinglom i u dijagonali sa drugim okvirom. To je to, sad ću da izvarim vertikale pa gornji i donji var. Svaki var mora da se obrusi i dodatno ispolira sa flopom. Potrebno je izbušiti rupe za šraf koji će držati ploču samog stola. Na kraju pre samog farbanja očistim svaki var i celu površinu sa čeličnom četkom na brusalici. I prvi i drugi projekat su spremljeni za farbanje. Sada je potrebno očistiti sa nitrorazređivačem i ofarbati sa osnovnom i završnom bojom. Posle farbanja osnovnom bojom, na drugi dan završnom bojom. Pre završne boje malo prešmirglam vodenim šmirglom, na mjestu gdje je to potrebno. I na kraju dolazi montiranje nosača polica na zid. Obeležim rupe, izbušim vidijom 10 mm za plastične diplove.
Odlično je sve ispalo. Police su u vodoravnom položaju. Okvir je zašrafljen i sada dolaze police. Police su dimenzije 70x35. Policu podelim da bude jednako sa jedne i druge strane, a također i od zida da bude na istoj meri. Izbušim rupu za šraf i zašrafim i tako sve 4 police. Police su završene i sada mi ostaje spojiti ploču stola sa okvirom. Okvir podesim da sa svake strane bude ista mera. Na okvir nogara stavit ću plastične stopice radi stabilnosti stola i protiv ogrebotina poda i samog stola. Stopice koje imam su za namještaj sa ekserom, zbog toga izbušit ću rupu tako da ekser malkice teže ulazi u rupu. Dodatno ću staviti silikonski lepak i stavit ću stopicu i to je to. Klub 100 je spreman za svoju namjenu, a također i police. Ako vam je sadržaj na kanalu Popravi sam koristan, zapratite kanal. Ako želite da vam stižu obaveštenja kada postavim novi klip, uključite zvono koje će vas obavestiti o novom videoklipu. Pišite komentare šta vi mislite o ovakvom proizvodu. Rad kanala Popravi sam možete podržati i donacijom preko PayPal računa. Link se nalazi u opisu. Pozdravljam i svako dobro.